Kombongan masalok na puang matua, salamak si tamu malik, dinopak totontong, masakke solanasang, lan lindo kaborok na puang matua. Ta pasakka papenanta, ta perangi tangan kada lamai surat madatun na puang matua, situru renungan harian toraya, allo Senin, tanggal 25 bulan Kasera tahun 2023. Ta pasakka itu kadar na puang matua lamai surat kadibilangan pasal 20 ayat misa saya lako 93. Na dolo dia itu ta palaku pak tunduan ta mas sambayang. Puang matua, puang kapenom bangki dau suruga, tu puang na langit lino si puang na batang kaleki. Ki kura semangat tu allo bakru si sola katuan bakru. Tu mi pasakka lako kami sola nasang lan atu iya teh. La kilingkai tu katuangki meranukan tontong komi usi solangkan dolo dia mai laki basa tu surat madatumi kiranuan kamu lampas sakke kan denopak nete kadami lamen nalainan lan mata penangki ya mau kada lamen dadi sulo si arang lamintu allo katuangki sakka mukan umperangi te kadami lan puang Yesu kimin nolo mati olo malabi mi. Amin. Surat kadibilangan pasal 20 ayat misa saya lako 93. Tu nakua ia ton na bulan bunga na ia tuto Israel yang tu mintu kasirampunan saya mo tama padang pangalaran sin na torro tu bangsa ia to dio kades mate mitu Miriam na dilamun dio ia ton na tae mo uai dio kasirampunan to Israel sirampum itu tahu unea Musa si Harun. Anna ia tuto Buddha unggaga Musa si makada nakua. Melo kami kemate mokan tonna mate tu siluki di olona puang. Ma apa ini bahkan indete padang pangalaran tu kombongan na puang angki mate dio. La kami la ia tu mai patuangki. Ma apa ini suakan tasu lamai tondok Mesir. Ami bahkan tamate inan mandasa. Tutang latui gandung sia garonto ara sia garonto anggoro sia buah dalima sia tae nani wai ladi iru malem itu Musa sola Harun diomai kombongan lako tok baba tenda kasih tamuan anna lumbang roko padang anna payan lako kalena tu kamalak biran na puang anna makada tu puang lako Musa nakua alam itu tekken siapa pak misa itu mintu kasih rampunan iko sia ia tu kamu Harun mak kada komi dia tinggayo na tahu ia to mai lako buntu batu manasa lana pak bengan tu uainna amu patah suran ni uai tu tahu ia to lan mai buntu batu siala mu pairu tu kasih rampunan sia tu mai patuanna na alami Musa tu tekken dia mai olona puang susi tu mangka na pasanan ni puang na rampun ni Musa sola Harun tu kombongan si tingoan buntu batu nama kada lako tahu ia to mai nakua perangi kamu to pabali-bali laki patah suram mo komi uai lamai buntu batu ia te na angka mi Musa tu limanna anda sambak kiteken penduan tu buntu batu anda tasu tu uai Buddha na urungan makdin mo tu kasih rampunan ia to mangiru sia ia duka tu mai patuan maka dami tu puang lako Musa na Harun nakua bela na tae mi patongan ni sia tae mi pamaindan ni dio pentirona to Israel ia mo to tae mi la usulan ni te kombongan ia te tama tondok tu ku kamasian ni ia mo to ia tuai meriba tu nani to Israel si gaga puang sia nani puang umpamanasai lako tau ia to mai kumua maindan. Amin. Na ia tu kadanna puang matua latanannung lan atu ia te di balan misa penggarontosan untengkai parentah melanggar perintah biasa den pak pakilala dirangi to diomai napokada temai to kina kumua moi bittiri temai kasalan ke inang tang si tetena dipogau bak tutang inanna dinai unangkaran ni ma adin untumang apa kapua sia ke angga ia moto anda sipatu di pemaranga melo temai apa lah dipogau inde duka ulelian ke dipokalai na den tipe pak sidi nenne
na pomarukka buda tau. Na iya kebu utumi tutang di angakna masussa mo dilendokan. Susi mo parenta na puang matua. Kumua ia tu parenta ia to tang lama din dilendai. Pak digaragan pole karaktasan si turu tu nasangan na pak porayanta. Tang dipokadapi ke ia tu parenta na puang matua ya di pak patosoi ke denni tang na porapa na penanta. Susi mo dadi lako Musa ton na mukun bang mo mak posanga-sanga tu bangsa Israel sia si gaga mo Musa. Saya laku tasu mo kada makarra dia may tau ya tomay kumua matumbay mi bakan tamateinan mandasa tutang natuay gandung sia garonto ara sia garonto anggoro sia bua da lima sia tae nania uai diru na suami puang matua tu Musa urampun itu bangsa ya to kumua ala itu tekken ami makada dia tinggayo na tau ia tomai laku buntu batu manasa lana pak bengan tuain na amu patasuran ni uai tu tau ia tomai lan mai buntu batu siala mu pairu tu kasih rampunan sia tu mai patuan na apa tang susi na pokadan na puang matua lako Musa tu na pogau na Musa sangadin na nala tu tekken anna sammakki tu buntu batu anna tasu tu uai na iru itu Israel soal mintu batuan na tang susi na pak parentan puang tu na pogau Musa la na potekken ritu tekken apa na pake usambak itu buntu ia moto anna diukung kumua tae mo anna latarru tamba tondok Kanaan solo bangsa ia to siulo solanasang ke ditanggai butung bitti rite kasalan na pogau Musa apa inang susi moto kumua mintu tu na lampak na puang si patu dipegau si turuk parentana bitti raka kapua raka ke inang dikua unteng kai parentana puang manasa di pokasalan. Amin. Ta masambayang puang matua puang kepenombang ke dau suruga ki kru semanga tu kadami tu makdin ki rangilan atu ya teh ya ki nannung gitu dia nak katuangki manasa pembuda-buda lan allo katuangki lalu mintu sarak pengkarangki umbali-bali tu diona parentami pagari kan puang mitontong bengkan kakinan dinu pak naete atu lagi patu lako itu kadami laki nannungan lamin nalainan lan mata penangki ki tontong pogawi tu diona parentami ki kanasai kumoya tu parentami manasa lameba lako katuan opo matua laki lengkai tu katuangki allo ya teh kiranon kamu tontong rondongkan lemma rupa-rupa sarak pengkarangangki ki karang melo itu jona pengkarangangki na sangami tu tontong ki pudi ki pakalabi pagari me opo matua tu jona kasalangki tu buda-buda ki pogau umbali-bali jona parentami mi tontong untarima kan temangando mati olah malabi milan sangan na puang ki puang Yesu puang pelabak kasalangki. Amin. Rampuin demote tu pak nandunganta lan atu yate salama unolai tu katuanta puang tontong umpasak keki solanasang.